Ya, sekarang langsung ini guys. Ini kumpulan apa ini guys? Kampung Batak guys. Inilah semua penghuni Kampung Batak semua guys. Ya, ya. Tapi udah kelaparan ini guys. Udah kelaparan ini penghuni Kampung Batak ini guys. Berhasil jangan menona. Ano udah nun? Tahu sono lek bareng-bareng. Tempel naman ito dito. Pero lorat kiwo. Iba na nakakulik ko mga kinakaanda no, sa mga birthday. Siguro kita mo gajak kan. Kinamuri Ano ko penong. Pero lorat ni. Kalau mo na kaya barbuy. Wala mas libat kami daw lolo sa muro. Wala na wag na muna. Kumpulan namin ni guys, Kampung Batak guys. Ano? Yang bawa na bilo. Nang bago tulog sa tao. Inilah penghuni Kampung Batak semua guys. Amang bawin na. Live. Bisa na ko tempat sampai ba dulu mo na dulu yan. Ano? Narong naron eh. Ang barong naron butikan. Ambil aku satu nih. Inagugo mamangan ini. Nang muro deh guys. Berenang sama ikan. Wah, mana? Cuma ada junukian dong, cuma ada dong. Ang bigyan mo na. Apa yang berani na isa yan? Papa, buka baju. Kirby. Lagi berenang. Kirby memang bisa berenang. Bukan bajunya ini. Cepat mas Kermini. Awas malam. Nanti tenggelam, nggak bisa berenang. Kami ada. Buka bajunya siapa lagi? Nanti kalau tenggelam gimana lagi? Kirby.
Yung anak buana ni Kailangan ito ang anak buana. Ang si Saro no. No. Yan, di ko na itiyahan si Saro. Itu iya. Oo. 5 bulan aja. Ah, ito daw mesti sudah bibiyang tuh. Mabait kan ng mga. Wala mangan ng nulay yun. Di na lang nakadig ko sa mangan, di ba? Iya, Alam, sini mangan juga. Ay, si Joko. Langsung nanti, sa udah jogi ya. Duitnya mana? Isi rontok tuh. Itu yang jaga, lihat jaga dulu. Mama! Masukin. Iba mo na. Masukin. Sini, sini, sini.